Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukele kwesimanzonzo sekulethela zona indaba efika ngaso-ke isikhathi abalandeli bakhe laphana-ke uKhuzani-ke umfo kaMpongose bahlasele yena laphana-ke umthandeni-ke umfo kaManqele. Sokhumbula ukuthi-ke uKhuzani-ke ubhaleke laphana-ke ephejini lakhe lika-Facebook wathi-ke track 1 naye-ke laphana-ke umthandeni-ke ube esebhala laphana naye-ke ekhasini lakhe lika-Facebook laphana elibhala ukuthi-ke umthandeni SK wabhala naye ukuthi-ke laphana-ke track 1 isitimela sothando mbukeli-ke. Lokho-ke kumbangele-ke amazondo noma-ke kumbangela ukuthi-ke abalandeli bakhe laphana-ke uKhuzani bekwazi-ke ukuthi-ke bemhlasele-ke bemtshele ukuthi kungani-ke enkopela isitayela sakhe laphana-ke uKhuzani njengoba-ke ebhala-ke naye-ke laphana-ke utrack 1 mbukeli. Yena-ke umthandeni-ke ube eseyiphendulela-ke ngayo-ke ivideo ukuthi mangabe-ke ngingezukusho-ke ukuthi-ke track 1 munikeni-ke elinye igama elichaza wona-ke utrack 1 mbukeli. Nansi-ke ivideo yakhe-ke umthandeni umfo kaManqele echaza kabanzi futhi ebuza kubona-ke abalandeli labo abamhlaselile uma-ke ebhala naye-ke ukuthi track 1 mbukeli. Nansi ivideo yakhe-ke umthandeni umfo kaManqele bese uya laphana-ke ezwe comment section sizwe uvula kumbukele ukuthi ngabe wena uthini. Siyabonga. Ngithi mina bahlobo kunalento le ezijwayele ukwenziwa lolu hlobo labantu abanukayo, uyabona? Abantu abanukayo. Umuntu onukayo ethe ezulwini alikho igama ethi ezulwini ngaphandle ukuthi izulwini noma ukuthi heaven. Manje ngathi nami ezulwini intengezi, manje ngathi nami ezulwini kuthiwa nanga ngokopela ukuthi ezulwini kwasho umuntu onukayo. Manje abantu shule sizokukhulu ukuphila impilo manje ngoba abantu abanukayo ukuthi uzethintile umuntu onukayo lento le sekufanele manje wena ngoba manje uyigcokanga, uyabona, uclean, uyabona, ungabusakhuluma iliphi igama elithi TV, uyabona, uyabonela yini ukuthi TV. Ngithi mina bahlobo kunalento le ezijwayele ukwenziwa lolu hlobo labantu abanukayo, uyabona, abantu abanukayo. Umuntu onukayo ethe ezulwini alikho igama ethi ezulwini ngaphandle ukuthi izulwini noma ukuthi heaven. Manje ngathi nami ezulwini intengezi, manje ngathi nami ezulwini kuthiwa nanga ngokopela ukuthi ezulwini kwasho umuntu onukayo. Manje abantu shule sizokukhulu ukuphila impilo manje ngoba abantu abanukayo ukuthi uzethintile umuntu onukayo lento le sekufanele manje wena ngoba manje uyigcokanga, uyabona, uclean, uyabona, ungabusakhuluma iliphi igama elithi TV, uyabona, uyabonela yini ukuthi TV. Tatile.